byari mu kwezi kwa kane 2019 nibwo indege enye z'Ubuyapani zo mu bwoko bwa F-35 zafashe ikirere mu myitozo ku manywa. Wari uyoboye izi squadron yari umupilote umenyereye akazi cyane, yari yarakoze ingendo z'intambara mu kirere amasaha agera ku 3200. Uwo ni Major Akinoni Hosomi. Gusa nanone muri ayo masaha yose uko ari 3200, amasaha 60 gusa niyo yari amaze ari umupilote wa F-35A Lightning II fighter jet. Nyuma yo kurangiza imyitozo yazo, umuyobozi wa squadron yatanze itegeko ryo gusubira ku butaka. Nyuma y'iri tegeko, indege y'umuyobozi nawe ubwe ntabwo byongeye kugaragara kuri radar, bahise baburirwa irengero. Ikaze ku Ishuri Plus, niba ari ubwa mbere wageze, mbere yo gukomeza abanza ukande kuri subscribe. Ni ibintu bitangaje cyane kubona indege nk'iyi ishobora kuba ariyo ya mbere mu isi y'intambara izimira mu buryo bworoshye bw'ubu ngubu. Uwo munsi ikirere cyari kimeze neza, nta bibazo na bike cyari gifite, cyari kiriwe akazuba kandi ubushyuhe bwari buringaniye. Ko bageragezaga kongera kuba bayibona kuri radar, ntacyo byamaraga, yari yabuze burundu. Ubu noneho mureke guhera aha dufungura udukubo tubanze turebe ngo F-35 ni indege ki. Ubuyapani kugira ngo bugere kuri iyi ndege bwabifashijwemo cyane n'ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'uruganda rwa Lockheed Martin. Niyo mpamvu iki gihugu gifite uruhushya rwa Amerika rwo kuba cyagura indege zose cyifuza zo mu bwoko bwa F-35. F-35 ntigurishwa ku ubonetse wese. Leta ziyunze z'Abarabu hamwe n'uko zibanye neza na Israeli, bikaba byari binateganijwe ko Israeli izafasha iki gihugu kugera kuri iyi ndege, ariko na n'ubu ntibirakunda. Turkiya nayo yashoboraga kubona iyi ndege yo mu bwoko bwa F-35, ariko kubera ko yaguze ubwirinzi bw'ikirere bwa S-400 mu Burusiya, Amerika yahise yikatira iyima F-35 yayo. Ubudage nabwo hamwe no kuba buhuje umurongo ukaba n'umufatanyabikorwa ukomeye wa Amerika, indege y'indwanyi karabutaka ntayo bufite. Gaho noneho reka twongere tugaruke ku nkuru yacu. Umupilote yarabuze burundu n'indege yaratwaye. Umwaka wa 2019 wari umwaka igisirikare cy'Ubuyapani kirwanira mu kirere cyari kirimo kwiga gukoresha izi ndege zo mu bwoko bwa F-35. Niyo mpamvu uyu muyobozi yari amaze amasaha 60 gusa atwara iyi ndege ya F-35. Habayeho ibyago bikomeye cyane kandi bitangaje. Ababashije gukora ubushakashatsi kuri ibi byago batangaje ko ubwo uyu muyobozi yari amaze gutanga itegeko ku zindi ndege 3 yahise aburirwa irengero ntiyongera kuboneka. Bavuga ko sensors zari zangiritse cyangwa se wenda akaba yarazizimije ku bushake bwe. Nyamara ariko abari mu cyumba cya controle bo bavuga ko mu bihe bya nyuma y'indege yagaragaraga yafashe icyerekezo kigaruka ku butaka. Indege nyinshi zishobora kugira ibibazo bya tekinike zikaba zahanuka, ariko F-35 ntabwo iri mu moko y'indege zishobora guhanuka muri ubwo buryo bworoshye gutyo ku buryo yanahitana uwitwaye. Umupilote muri iyi ndege ya F-35 aba afite inzira nyinshi zo kumurokora igihe habaye ikibazo, ku buryo uko byagenda kose agomba gusigara ari muzima. Urugero, igihe sensors zigize ikibazo afite uburyo bwo gusaba sensors zifatiye ku cyogajuru kugira ngo ataburirwa irengero. Ashobora kandi kwifashisha icyombo akaba yavugana nabo mu cyumba cya controle. Icyombo cye cyari kiri ku murongo, ariko uko bageragezaga kumuhamagara kose ntabwo yigeze atanga igisubizo ngo abitabe. Ibyo byose kandi iyo nta na kimwe gishoboka, umupilote aba afite kuba yashitura intebe ye akaba yamanukana nayo mu mutaka akagera hasi nta kibazo na kimwe yagize. Ibyo byose nta na kimwe yigeze akoresha, ahubwo we n'indege ye kugeza na n'ubu nta wigeze abasha kumenya irengero ryabo. Bamwe bavuga ko yaguye mu nyanja, bati kandi niba moteri yayo yari yapfuye, yamanukanye umuvuduko wa kilometero 1100 yirohoreza mu mazi y'inyanja ya Pacifique. Bakavuga ko aho yaguye muri ayo mazi hafite ubujyakuzimu bwa metero 1500. Igisirikare cya Amerika gifite ibirindiro mu nyanja ya Pacifique mu Buyapani, ndetse n'igisirikare cy'Ubuyapani kirwanira mu kirere. Ako gace kose barakajagajaze bashaka iyo ndege yaba yaraguye, ariko ntacyo bagezeho. Ntabwo bashakishije hejuru y'amazi gusa, ahubwo abasare kabuhariwe mu koga amazi y'inyanja n'amato agendera munsi y'amazi barashakishije, ariko nta n'igitekerezo bagezeho cy'aho uyu mupilote w'indege baherereye.
uku gushakisha kwari guhangayikishije cyane Amerika kubera ko yari ifite ubwoba ko iyi ndege yaba yaraguye mu maboko y'Abashinwa cyangwa se Abarusiya bakaba bayirya kopi nabo bagatunga F-35 cyangwa se wenda imeze nkayo. Abanyamerika barashakishije karahava ariko amaherezo baje kubona agace kamwe k'iyo ndege ko ku kizuru cyayo. Ibintu byatumye basa n'abatujemo gakeya kuko bari bizeye neza ko iyo ndege noneho itaguye mu maboko y'Abashinwa n'Abarusiya. Bahise bemera ko iyi ndege yahanukanye umuvuduko munini cyane igahinduka umukungugu. Ibi ndizera ko ubyemera kandi ubyumva neza niba warajyanye natwe mu rugendo twakoreye mu bujyakuzimu bw'amazi y'inyanja muri iyi video. Gusa ikintu gitangaje abantu benshi batasibye no kwibazaho cyane ni ikibazo kivuga ngo uyu mupilote kuki nta kintu na kimwe yigeze akora kurindiya hanukana n'indege bombi bakaburirwa irengero burundu, kandi yari afite ibintu byinshi byagombaga kumutabara akabasha kurokora ubuzima bwe. Hari abandi bavuze ko wenda ashobora kuba yaragize ikibazo cy'ibyuma byamuhaga umwuka mwiza wa oxygene, noneho akaza guta ubwenge kubera kubura umwuka mwiza. Ibyo nabyo kuri izi ndege ni ibintu bihita bikemuka ako kanya kuko umupilote aba ashobora guhita bihinduranya mu mwanya mutoya agakomeza guhumeka umwuka mwiza. Uruganda rukora izi ndege rwa Lockheed Martin ruhora rwemeza ko umwuka wa oxygene muri izi ndege zarwo uhora ari munange kandi udashobora kugira ikibazo cyawo, kandi ngo kugeza ubu icyo kibazo nta na hamwe kigeze kigaragara. Hari abandi bazana ikindi gitekerezo bakavuga bati wasanga iyi ndege yaragabweho igitero cya electromagnetique n'Uburusiya cyangwa Ubushinwa, icyo kikaba ari igitero gituma imikorere yose y'indege yikubita hasi ntihagire ikintu na kimwe cyongera gukora. Ibi nabyo ngo kubyizera biragoye cyane kuko ngo niyo byagenda bityo nabwo umupilote yari kuba asigaranye inzira imwe gusa ariyo yo gushitura ya ntebe ikamarukana n'umutaka mu kirere. Iki kikaba aricyo gice cy'iyi ndege cyonyine gikora ku buryo bwa mekanike gusa. Ni ahantu akanda ubundi intebe igacomoka igaturumbuka mu mwanya wayo, umupilote akamanukana nayo mu mutaka akagera ku butaka ntacyo abaye. Ibi kandi ngo iyo biza kuba ukuri koko iyi ndege ikaba yaragabweho igitero na drone z'Abashinwa cyangwa Abarusiya, ko ziriya ndege eshatu zindi ziba zarazibonye kuko radar zazo icyo kirere cyose zari zigifite. Iyi ndege kandi ntabwo bishoboka ko yarashwe na misile kubera ko mu ikoranabuhanga ry'izi ndege iyo zirashweho misile zihita zibibona hakiri kare maze zikabasha gukwepa zikihisha misile zigafata ubusa. Kandi nabyo iyo bibayeho iyo system ihita yaka abo mu cyumba cya controle bakamenya ko iyo ndege igabweho igitero cya misile. Ibi nabyo ntabyigeze bibaho. Ibyo ariko nibyo muri iyo myaka nyine ya za 2019 kuko ibyo ngibyo ubu tuvugana byaje guhinyuzwa na misile za Iran. Ibitero byadutse vuba rwose mu cyumweru gishize hagati y'icyo gihugu na Israeli, kuko kugeza ubu hamaze kumenyekana indege nyinshi zo mu bwoko bwa F-35 za Israeli zahanuwe na misile za Iran. F-35 hamwe n'ikoranabuhanga rihambaye n'ubuhanga ntagereranywa mu kugaba ibitero byo mu kirere zimaze guhankamurwa na misile za Iran. Ibitekerezo bitandukanye twagarutseho hejuru byose byari bishingiye ku bushakashatsi. Hari abandi rero batanga ikindi gitekerezo, ni igitekerezo gishingiye kuri theorie du complot twagarutseho mu nkuru twakoze ku gace k'ibanga ka Area 51 ndetse n'inkuru ijyanye n'iyubakwa rya za piramide zo mu Misiri. Abo ni abavuga bati ibivejuru byaraje bijyana iyo ndege. Ibivejuru byaba byarumvisha inkuru y'indege za kasamutwe za F-35, ikoranabuhanga ryazo rihambaye biravuga biti natwe reka tujye kureba uko twafata w'indege imwe maze turebe. Birasekeje, ako gace k'iyo ndege ko ku kizuru cyayo nako bivugwa ko kabonetse gateye urujijo rwinshi cyane. Biranashoboka ko hari n'andi makuru menshi bagezeho ariko ntibashake ko hamenyekana ku nyungu zabo bwite. F-35 ni indege y'ibanga rikomeye cyane Abanyamerika badashaka ko hari undi uwo ari we wese warimenya. Ese iri banga ry'indege Iran yarimbwiwe n'iki ku buryo igeraho ibasha guhanura mu kirere zirenze imwe? Tubwire muri comment. Imikorere yayo, systeme zayo zitandukanye ni ibanga. Ikintu cyonyine kizwi ni igiciro cyayo, miliyoni 80 z'amadolari. Ariko nanone ntibisobanuye ko buri wese ufite izo miliyoni ashobora kugenda akayigura.
Ikindi gitangaje kuri iyi ndege iri mu kirere buri saha itwara ikiguzi cy'amadolari ibihumbi 33, bivuze ko uramutse uzohereje mu kirere ari eshatu zikamara byibuze iminota 20 yonyine zaba zimaze kugutwara agera ku bihumbi 33 by'amadolari. Ibitekerezo byose bishoboka kuri iyi ndege twabivuze muri iyi nkuru, ariko ibitekerezo by'ingenzi ni ibyanyu mwe nshuti zacu z'akadasohoka. Ngaho nimugere muri comment muduhe ibitekerezo byanyu kuri iyi nkuru. Bwakoze cyane kubana nanjye kugeza ku musozo w'iyi video, mwakoze cyane naho ubutaha.